Nekagita kange tukucemania ja mutegeri wa Meru TV rentuko ya Jumatano tariki 26 kagita karate tukucemania mbethirange kumanyithia mantura ja karintere shonde ndene matura kirishigo bunge wa di county na kinyanthiguru yonde ya Kenya aja kirinteto cieto cia Meru TV utuko oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi mbetigire mbethirwe ngegutagagira mantu kathumba uri andikiwe tupande to barabara ikite na kwamba kambe ntere mwanya bethiritwe bageto banganirie tomberi na ntere cia tigania ni aria akariba ntere cia miuine kuma ntere chokarama amona ntora shonde ire chithirukite ntere izi ne bashumirite na gikeno kinene na bobona nyuma mujumbe wa ntere cia tigania East Mpuro wa Bore gutigira na kubekira stima ntere izi bakiaria na metha nteto ya Meru TV akaribaba nebogete bari na gikeno kinene no tunande batethero bare mundune kairi bakiuga ati kwa miaka mingi sana nibethiritwe bare mundune ende kagita na gaka mujumbe Mpuro wa Bore ethro akibatetheria na kubakinyithire stima ntere izi kintu kiria nande akaribaba bakuga bakethro bakigonekana kyo kiri mantu jegie biashara ana bao kwethro bakithoma na mantu jangi kathumba jethagiro jagithetherua ni stima mwandiki wetu antato therenja kuma ntere uchetigania East arina ripoti yetu na njira entareru batwe tutura miaka mingi muno tukirongwairwo ni arongo lakini ai tukona kamurungu atwetekete amona owe no ntungwira ira tukona uturitira batwe maisha netu tutema kulwa ni uina itwethaira twina kura nyingi sendi na kinya ayo rakurukire batu tuwire kithai kwengwa turinganirwa uwe rowa kithai kwengwa turinganirwa uwe nontu umbunge urari kuo murongo twathiulunga kuo twathiulunkwa tukira sima twaikirwa ruyu auke kwatwike ndimbia tuwitwa raika tukona ikingi be barabarene marinya ya kwenjwa no ti muntu wetu kinya chiringi kwou batu bonto twena nchone boya nonto boku nwete muntu mwe akiri wananchi ba kwi barabara tuguthiria kinyethe bugwa tugeta siasa kuma kongera kuita mula ya tuna mwanga mbataru yote siasa imaendeleo munene kan kwenda ukuira ngaturo abuthie nutothetia antu babonde na barabara ni watelite karama unwe nigeza watelite tigane East yonde unwe munene wetu aromerete ndene atigane East na mandu abuthite munene bado tuina ngatho Mheshimiwa Mpuro yere miuine araua atwikira stima na obwo ikingi bireire marinya ya kwenjwa into kwenga itotiarite stima chankana miuine na kiolo na itochokia nkatho mheshimiwa no tubongweu bidabia na bata ito imendeleo yendene ntura na batu twina kuwirwa ntere chetigane East tushokere monga gicigo bunge kia North Imenti ni aria Aritoba University ira izikene ta Kenya Methodist University mono izikene ta Kemu muthenya jana harua nibonekanire kwithira bakiandamana na kuinga barabara nikiria kuringana na Aritoba bakuga ni kwithiritwo kuri na thina cia ukaria ntere izi iginto karia gitigirite kinya murito umwe wao kwithirwa agita uturo bwawe kuringana na mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga uria urikiri na gukinya kagite na karia Aritoba bakwandamana na ithirwe akiaraniria nabo na kuthikira mathina jaria Aritoba abo kari nabo Aritoba ni bethira bakinga barabara na nkuruki polisi bethira bakiza na kubagerera tear gas ire nikenda Aritoba bethira bagichokera ndene ya shukuru chia kana uzo ni ugu atinda kiri maandamano ja Aritoba bashukuru Kemu Haya, tibau. Haya nere wigagua maguru ndara nagwe madiaba ejaga na wachererwa kiboko tekiu tia ngazi teu kaguru ndara
kagoro ntethia kwithirwa mutana umwe wao oragi na ndu tumugwa mbeka maruja kana kuonekana nyaga gutumbitika na baumira jirende ukorokine bombete kwithirwa kinyangia ona ibana biato bia bikibiki ore kia imena bakoerekeria ana baumira bikibiki. Sisi tunaomba ya kwamba serikali itushughulikie. Wanafunzi wetu wamekuwa wakidungwa visu, wakiuliwa na wakibakwa. Hiyo hatukubali. Tafadhali serikali tushughulikie. We have security. Thank you. Wamwe wakinyosha imeli na sonda mutonda mtiendes nikundete akamwana ili amona bolu tukura naibu bitari mutonda ikaripoti la dene kemu kaga nodimenti Meru TV. Tukirekana na mantu jegi maandamano jari tabashukuru ya kemu tutegere mantu jegi ogima bomwiri ni are murimo jo kansa kana ajura jijikene murimo jo nyimba nezona kene gweta na mbere na kwa mpanga ajandeni ya kaunti ya Meru kuringana na uchonkuni bora buthiri tabokethithu buronania ati kaunti ya Meru nithiritwe igitongerie kiri ajie baraba kwithirwa bari na murimo jojo jo kansa nigintokera na ndi pamwe bakari kumanterishe igembe barombete thirikari ya kaunti ya Meru gutigira ni gwaka antuaria antu bakethera bagita na kurigitwa murimo jo kansa ndene ya sibitari ya Nyambene level 5 kuringana na umwe wa thingatiri bagutegera mantu jege murimo jo kansa urawijekena ta Glory Mwendwa na urano ambassador ogutegera murimo jojo nethiritwe akiuga ati kuri na wongere kubu murimo jojo na kuruki kuromba thirikari gutigira kuri na antu akuthithirwa screening nikenda antu bakethagirwa bakimenya kurio kagite na karabaje tone murimo jo nyimba nikenda bakethirwa bakirigitwa mukiri wa Nkonja na thingatiri report izi na gutobanganirio na njira ikinyanero. Glory Mwendwa urani kansa ambassador na kinyari mwana umunini orokomoderie teke mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru ende na umirete na utariria thini ila siombete kwethera sikilokera akari mwanya maturene akiwa we na aliungana matura na ende nethirite akiona thina nkabo munira se murimo yo kansa no ntu baba ingini bethirite bakiwato ni murimo yo na riu ende akiromba thirikari ya kaunti amona atongoria bombe kwethera ni bakwatanira na kuria ntaira mantu ya na kinya cancer center ire yene wa kwanterese Nyambene level 4 yomba kwethera ni kuretwa maza cancer abasinda imbititane gwetandere maturaje tunda itane kwethera most of the people ibakugitigo struggle kwetha batikomba ikuona kuntu kogota kwethera screening ya cancer kuinkuromba thirikari tukitane gochumira bagitane ku reta screening centers inyakwethera it's bena wombi za thaiti nde ruterwa igembe inkuromba ndene Nyambene bagitane kureta ki Nyambene hospital level 5 bagitane kureta nini screening ya cancer ikenda ithira irisa ki antu bagembe gwita kuthithirwa screening ya cancer onto nawi no musti antu baraba ingi bagitane ku affectwa ni cancer ndi gutonya matrende to ndi kuthira most of the people baraba ingi na baraba ingi bakurusa chari bao family ningi chukuti go struggle onto treatment ya cancer ni expensive ukethira antu baraba ingi bari amako give up on life nonto bakumanya batumba kuona mbecha na nya transport yangu kumegembe gwita monkamiro ton kuthira screening ikethira expensive for them the same time treatment ni expensive for them ukethira nandi kwi ana bena muchari wawe na cancer kana nya kwi mwana go struggle na cancer indi the family ba mwete tu
they deal with the pain and na mucharura kama ikumira muri mojura kenda tista na baba getane kwendera na mathomo na baba mimbi no ntubagento gikira kirena kyo kenda na baba mathomo ne bagetane guchumba no tubakwithira kwitwa screening with for treatment is expensive for them by the government of Meru bagetane guchwa bagetane gukama away that will be easier for the people of Meru County urabambane gutetheka mentrigire na cancer ore unarombete kinyamanto yako nibikure no ntwakariba baingi na anturene nibethirite bakinyilika nimpara ombe kwithia bakireterwa kinyabya kuria biravya musanda na batethuka mantrigire na food program imbitaka kimatura jetu ngagetane kuyabya kuria kiba tubetu barabate guchumba na through itakuwinkwithira antu bengine ne community bago struggle iba ko need help yetu kwinkuromba tongera betu bagetane guchumira bagetane kuya support antu barabe matune zetu baraba kugitane ku struggle kwitha batena bya kuria phone staff ikwithira githina kibo kinyama thomo iba go struggle najo kwinkuromba wa leaders bagetane guchumira bagetane kurikana antu betu barabe mature ndene na programs chagwetane gutetheria matura jaria antu ndere matura ndiraba ku struggle mono enya kwarite mono batena bya kono ntu ikurarire baramba ingi mpempe cyao cyathuka igwa china ina into bibya kuri maberekani kwitha bitego produce anything kuinko report ra Meru TV kumembe beta mukiri onkonja kongera kune ati akari kumantere shiamwe mande ne awadi ya karingani kire county yethrakanithi ni bashemerite na kuromba thirikari ya county izi amwe na rwangiro gutegera barabara rokena gutigira niba gutegera na kurigiria mtoro kwenda kwia kiwanja kira kirintere shia kana kiwanja kira kirintere yu kira gikurikana kuri na mtu wambirite kugere gukia na nethirite akemberia gutura maiga amwe na muthanga jogwaka kuringana na akari baba baugite untu bubo ni ugwati bunene na untu bwethira bugikiriro kiwanja giki kemwingi gigetana mbere na kwiwa akere na andiki banteto kana bakere na mwandiki wetu wanteto wa Meru TV akari baba ni baugite ati kiwanja giki kemwingi nikethagirwo kigibathethere kiri mantu kathumba amwe na gwika mishemanio yao na kethirwo kana na bethira bagitunyo bakethira bagikukuruka ya kagita gakomo aria bakwenda gwika mishemanio yao ya mwingi Akaribasa buyuniti ya mwemwera irindagani baruthite muchemonio na chibo wa karingani cha usinjaki amwe na nini bake kwariria proti ela bakuga itaka kuri mu biashara umwe kuma chuka ukwenda kumithukia kiinya na ikithaka kya mwingi gya kuruthira michemonio yago kiwanja iki no kabalonire ati kiwanja iki gakuthie nuntu matirio kajimbe tuleo kwibangi baraukite na savia baruta migundao no community lewi alibwa nuntu kanyamura kano kanso yabanenkerete antwale na kanso nyo ki county government na county government no yotu nayo ri nikitontu gakayo kwa bakionaga akari baba bakiuga kabarigere kuona kiwanja giki gituritwo into bya muntu kiumbe na kinya gwikirwo mbiko ni cha kuthima ploti baba takumenya tugetumirwa kanyomba baraga kumuntagira ng'ombe nindei kanyomba kau gacire komorwa anto mamberia kurutha mauntu maguko tuyo munde ana ng'ombe cietu ri thirikari ira turite tumuntirwa ng'ombe tutona gwa kumuntirwa nwanga tungietaga mandagitari mucii nuntu kigwanja ni giakirwe katuramakire muno nuntu tuliona gwitururitwe mabiga gwitururitwe mbao na tuliona nieta kuri antu makwenda gukia bo na kwina proti nkinyagia ithimitwe bo ni gwikire nkinya bacon bakiuga kiwanja giki kinya ikirari na miti ya guchethera mubila wa boribo indi urakwenda gukithukia rajile na gukura ikingi bibi bionthe na riu ana ciana cietu nuntu ni kwira thakagira mubila kurigiriria ciana cietu itikanywe bangi ciethagirwe kwina guntu ikonogoka ikithakaga ikirutha masoesi turai na timu ya mubila ikingi cietu ira turekirite bo ni kenda cia kuthakira cionte kaira kurirwe na twaga kukairi kutugwikira nuntu into ciecete cietururwaku muthanga mabiga na tutikumenya gitumi niki na nuntu erie no gute bantu ange kawanja baumba kurutera wero wao ketho ni tatwarambe twa cukuru ketho ni ta functions jia ciana balutagira erie no nike tumbagwita antu bala babaterie ministry concern yo kebonerie ala babaterie kuruthira function new kana bala bale yao igaite ku
ara indi baugite batiko riba kumenya rietwa ria oro kwenda gukithukia indi na kuonekana na iba guchunkuna kumenya rietwa riake riongwa mtu tutena rietwa riawe nuntu na indi ya gufensi guti mtu no mwetha gwerete no katwithagira kurikia gufensi no lakini watchman wa hoteli yetu ire yani atwiraga kumuona na ethwe nwe na taribu guni ndanenkerwe nkinye namba ya thimu ndamwira kethwa keja kairi ni etikire guka na antu bake na etikire guka na registrar kana sabia wa county ni kenda tutiketho twina andu anweli kuna we na gutemo ugeni tukwenda muntu ukurutira wira ukuti muturua mwema timoturua mwema shabu unit no akaringani na karingani nene ni athie kwao ara indi barutite mbeto kiri kiama giake na amwe na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthungira na gutigira kithaka giki kia mwingi gitira thuku imuntu kiumbe riu baba turi tucemanitie baba tukiuragia atiri thirikari ni tutethie turutirwe bantu aba gwitwa Njotha Mwamba Keton Deep turutirwe bona mabu tuone tuikire tumbekoni miti twabandite baba na gitima twabandite ni kiathirirwe ni material cia muntu cia gwitethia we mwene katukuromba antu ma barabara na ma county ma sen kenda matonia irietu ni kenda tumithondeka ni kenda ciana cietu ciona bagwikaraga na turime tumona guntu kwa kunogokaga mate kupingana na into ira mbikireku twauga ateto community ya Mwema twauga atiri mwiso wa bantu anjambo kuthama kana wonde ni Friday na temwa gwa twauga Friday kerwa ndio uci aite nyumugo tukaithamithia the community kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo turi kaunti oyu ya Tharaka Nithi ni ati nyuma ya muswada gwikwa ndene ya bunge muswada jo gutegera manto kathumba jegie mawatho jaetithie boda boda na ndeva mubakari bakuma nterecha Tharaka ni bashumirite na kwariria muswada juju tunajwarikite gukinywa ndene ya bunge ya Senate ni Senator Boni Galawale kuringana na bomwe baitithie boda boda nterecha Tharaka abatongeretwe ni Evans Kinoti ni baugeta ati jamwe mawatho jaja kethero jakibatethie taitithie boda boda ende mawatho jamwe jaketa na mbere na kubainyiria nkuruki bamwe kana bamwe barimu barabethagirwo bagitana na gwitithia ngari kana bikibiki ni baugete mawatho jaja jakethero jakitigira kuri na kunyia kwa mitino ya barabara kumana na yendekithia Seneta Boni arware gukorana na kuthondeka sheria chinde ciarithia boda bonda twarendire thukiritwe na njira nkurani na thithia bonda gantiguruni gantere cia Tharaka batongoretie ciamani Evans Kinoti ibombete kwithira bakeregana na mamomo maendekithia mama enda kwira Mr. Boni arware ya kwamba kwi mantu mara agiru kwamba kuria nthakachi bonda especially kwina nthakachi yake cia Kakamega County akabauria na thina ira cia Kakamega County no achigwetika wata kinya mturari Tharaka na tigo turi ana bonda batharaka na turi atongoria turiuga mantu mamwe mega kwegwa turi ikundi ni bikwerege kwithirikari turi nthakachi bonda twikuregana na mantu mamu makuthungira ndene ya SACCOS cooperatives kana ikundini mantu mara tukuregana namo ndene ya mswando uyu ifaini imwe kuringwa antu itakwereweka tubangete wegwa bagakerukia mswando enu burekari tugwenukegwa bakendi beti mantu mamu nati ukegwa twethirene kwa maseneta meto 47 ukegwa tubakareretie mechie na bonda chetu iriogo bamakerukia tubatigira bonda batunenkere gwira cia kuruta rotere rungi na kwethomi na tarambu mamanto megie barabara bakigwatanira na muswando uyu wa Boni arware itukuga antu bonda bakaya kuthoma most of the accident ira ciokarika cikanyiyanyia nuntu antu bonda mara maingi mantu mara bakurutha bairutha nuntu bagutwika batie na umenyo imbi yoyongwa bara baingi bikibiki muntu ari ukakagura bikibiki akarutanirwa na au kithakani na akathii gukamata antu ndimo kuona ringi bokamata antu bana kana batano na of which batakumenya effect cia antu babu bakaya kugwa kana resort ira yomba kumira resort yomba kuiwe kariata yendekithia tumite mandera bamaingi bomba kwethera bakethima cukuru kwethera bakigwatira license bikibiki yakwa nikenda ngegua nkimenyera moyo wakwa na barakinya gwatumira barabara ngomba kumenya
pura kinya asandi chankali tumikanga ndore mondo ona kiringa chani ngadwane na kwa gukira na kuromba njira ko ntire ye mondo tamambra kinda ombie kumenya amonogu sene tamboni alwala gitomere gotayanirie muswando yekera kugiba magochwekera siasa na mono kurukia gigware beberi muswando yokwethira tikwenda kumenana na yuthi. Kwa tumefikiria mambo mingi sana ndani ya huu mswada na ninaona watu ambao hawana heshima na wanyonge wameifanya jambo la kisiasa, wanaanza kuweka katika mdomo yao mbele kwamba hii ni sheria mbaya, kiasi ya kwamba mpaka vijana wetu wadogo wa bodaboda wanaanza kufikiri mimi naweza kuwa adui yao. Ninampatia nafasi, kesho ninarudi katika bunge, ile mswada ya bodaboda ninaandikia clerk na speaker wa Senate, clerk na speaker wa National Assembly. Sasa that bill is going to be dropped so that watu waendelee maisha ya kawaida. We don't want to fight with the youth wrongly. If they don't like something, they don't like it. Kioria kwethera nontomboni alwala gutayanirie muswando athithia babonda bonda waethera gukomera mtonge komba kwethera kithetera athithia babonda bonda kuma geciga munge kethera kankiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna atho cia mwanya ndagara waiguna nonto bwa ripoti ukongera kune ati muthenya jona arua Rais wa Nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto nethirwo agitana mbere na ndiunga yawe ndene ya kaunti ya Kwale. Kiri ndiunga ezi muthenya jona arua Ruto nethirwo akirugora muradi ju munene jwa bilioni 1.4 muradi jwa stima jura jugatigira nkuruki ya meshi ngiri 12 nicikothirwa cikiona stima. Kiri ndiunga ezi ala Ruto akwandamana na munini wa Professor Kithure Kindiki amwana atongere kathomba. Ruto naugete ati ari na witikio kwethirwa kwina stima kukethirwa kugeteithia witi na mbere kiri ntere mwanya mwanya cia Nthiguru ya Kenya. Ndio hizo gari hiyo ikiwa ni ya Kenya Power. Hawa wanajulikana kama watu wa Malindi, watu wa Kilifi na watu wa Pwani. Ndio sababu hiyo tumekubaliana tuachane na siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila. Tuachane naye, tuungane ndio tukabiliane na matatizo na changamoto ya taifa letu tukiwa sote pamoja. Na wauliza ndugu zangu watu wa Malindi na Kilifi na Pwani, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane jameni. Si inasemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Ndio munaona tunasimama hapa pamoja leo. Tulikuwa mirengo tofauti tofauti wakati wa uchaguzi, lakini leo tunasimama pamoja kwa sababu ni ya muhimu kusimama pamoja ndio tuweze kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya tukiwa sote pamoja. Tuwe na nguvu ya kutosha kusukuma msukumo wa kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu hii bahari ambayo tuko nayo hapa, hii bahari ni rasilimali kubwa sana. Tunaweza kutoa mali nyingi, tunaweza kutoa chakula ya kutosha, na tunaweza kuzalisha uchumi wa sehemu hii na kuongeza nafasi ya ajira ya sehemu hii kupitia kwa bahari la Hindi ambayo iko hapa Mombasa na Kilifi na hapa Pwani. Tunaelewana? Nyinyi mnajua saa hizi tunaendelea kujenga ile inaitwa fish landing site ya milioni 250 hapa Kilifi. Tunajenga ingine Mkowe, tunajenga ingine Kipini, tunajenga ingine Kidongo, tunajenga ingine kule Mwaepe, kwa sababu tumesema ya kwamba kwa mara ya kwanza tunataka kutumia bahari kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wetu ili nchi yetu ipate maendeleo. Baada ya uchaguzi tuachane na siasa na mapingamizi mengi, tuanze kufanya kazi pamoja. Wakati wa uchaguzi ukifika, watu watachukua mirengo yao, na ndio umeona wameungana na aliyekuwa mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu siasa imekwisha. Na sasa timu yetu ni timu kubwa, inaitwa timu ya mapana na marefu, broad based administration.
tuko pale sisi zote, tuko pale na Joho na Mng'aro na Amina Mnyazi na viongozi wote waliokuwa mirengo tofauti, ili nchi yetu iwe na umoja, ili tupate maendeleo ya haraka. Hapa Malindi tunaweka soko la kisasa la samaki kwa Amina Mnyazi hapa. Na hii ni mwanzo tu. Hii ni nini? Ni mwanzo. Baadaye tutaleta kila mahali katika constituency ya Pwani ambayo haina bidhaa tutawapatia. Na kwangu mimi hiyo ndio usawa. Tumeelewana? Tunaanza na usawa wa maendeleo. Baadaye tutatafuta usawa wa kisiasa. Ama sivyo? Mwaka 2022 hii Pwani ilifunga milango kwako. Na kila mpwani viongozi wengi wa Pwani, kila mtu alitoa bunduki lake na silaha kusema kwamba usiingie Pwani. Wa kwanza alikuwa ndugu yangu Muhenga Hassan Joho. Wa pili gavana wangu wa Kilifi. Na wengine, wabunge wengi. Lakini ulipoapishwa kama rais ulisema kwamba wewe hubagui. Pale ulitoa kura nyingi, pale ambao hukupata kabisa utapeleka maendeleo sawa, mapana na marefu ya Kenya bila kubagua yoyote. Mwenyezi Mungu rais akupatie baraka. For Kenya Power, and then Rarek Equalis is undertaking projects worth 177 million to connect 2,490. Shiaburi ni aria kari kuma wadi ya Ruiru warerani bashumirite na gukatha MCA Wanteri Zoroizike na Takethenji Ntuo nikireba kuganethiretwo akireta witi na mbere na nguruki miradi ndene ya wadi hizi. Kuringana na karibaba batata kana bethirite bagitariria imwe miradi ireretetwo ni MCA ujo ni amwe na kureterwa barabara na nguruki gwakirwa irasi ndene ya mashukuru jaraja ndene kana sukuru irasi ndene ya wadi hizi. Nyarana ndia karibaba baugite ikubatera kwethera kuri na ngwataniro katika atongeria bonde barabara ikitina kuthurwa nikenda witi na mbere bogejora bogikojirwa mwenda kana mwenda ola ibuni nore na ripoti hizi na njira entariro. Akariba wandi ya Ruiru rera ibakathite MCA wa Kuntuku Githinji Ntuo nontu bako baretera mirandi ya witi na mbere kurio waka barabara amwe na irasi araba mukathite nontu bako ithire na ngwataniro na atongeria bangi. Kuonia mbuga ibwaga nontu bwa MCA Ntuo nontu bo tuthithirie barabara itombo kinyika. Last time ngaine era leonga rireta around kilometers nyingi muno kwa uto kugwa ipongezi muno nontu barabara ria mbiriti aja na barabara ingi cionthe kuma Nchoro ibora kuma na ukunze tu inara kwa thithirie public participation ciete na mbere kuthondekwa ningwitikia mwathani Murungu agatutethia bunga akibwe na unit na irati bibingi byaki naja tuto primary tu na kirati kigwakwa Maturo na tu na DB primary ni gwakwa njira jeje ongwa na tujira tungi na uboruguru ituthitha thithitwe njira jeje irari tisho mono gwithira kinyana maguru irari tisho mono twina cibitari iri aja itire tika kurinji kwija kwa ugenda gwita cibitari di kurite dingo kathiurunka boruire na kinyo kinyaruire kungwa utonya cibitari wikethira ithina lakini thai mheshimiwa na tulikene atuthithiria njireje na inyo tonya cibitari kungwa atuthithiria. So mheshimiwa wetu akwira ibwega ngwatanira gintu kia maana ndene enthiguru na nituma antu bakona maendeleo. Kulukia Kariba ibanywerete kamwana kwa Tambaru MCA wa Kuntuku Githinji Ntuo bakiwa biraba kwenda nturene yewiti na mbere indete siasa tebia ciotethia. Kira ndingienda kwira Kariba Ruiru rera tutige igwikira msemo yo mwana kula na ageta ntukwira mwana akamenya ikula na gwita atikarotethia mugongo yo tujoro Ruiru rera wandi. So tubati tugokiria muntu umwe twa mugwata mbaru tugaitera ngugije undiga tu support Githinji na inyene na mono kana kaigetu kakulirite onaja katuthitheria ngugi nthongi jaiji area erande ndina line ndungamite Ruiru Kathita water project para twere pipes na tugo tugwiritwo mono nontu nari mwanka na tukanywa ruji area rete mbokinya ruji kuma ndumira mwanka kwija tutwa mwanka police station.
Nikiripotera Meru TV kuma Ruire rwarera bore mbeta wa Mwende wa Laiboni. Ukirekana na ripoti huu ya Mwende wa Laiboni twerekere mungakiri ripoti ya MC Moitonga ni aria bamwe batongere bamakanisa ni bachumirite na kwariria manto jegie ngwataniro na nkurukiku abageta na mbere na kugwata mbarundo angi chonde cha ukaria nikenda gutigira ni baguchwa ntaira ya ongere kubwa nchobi ndegene watho kuringana na atongere baba bogeta nchobi je nethiretwe kithukia ana baba ingi na mono mbeo mbithi baraba thiretwe kinyaba kira magwita na mbere na mathomo jao na bangi kwita na mbere na kuthukirwa miturire yao. Kiuthurano gia kanisa irejikene ja Congress ni bombite kwithirwo batirimanite antu amwe aria bombite kwithirwo bakiariria mantu jaria bakuona jatigwita bwega na ikio ibawite no mwaka bagachwa thiri na kuthia mantu ja mathongi. Tunataka kudumisha amani katika kaunti yetu ya Meru, na tukasema ya kwamba hatuwezi kudumisha amani ama kusabasa amani katika hii kaunti bila kufanya kazi na serikali. Na ndio maana miongoni mwetu tuko na county commissioner, kwa maana lazima tushirikiane na yeye tufanye kazi pamoja ili pale anatuhitaji katika hali ya kuendeleza amani katika mashinani tuweze kumsaidia, nasi pale ambako tunamhitaji na pamoja na viongozi ambao wako chini yake tuweze kufanya kazi pamoja. Na tukataka kuuliza washugaji wote wa county hii ya kwamba ni vyema tujue ya kwamba hii kaunti haiwezi kwenda mbele bila amani. Na kwa hivyo lolote ambao tunafanya na mambo yetu ambao tunajihusisha nayo, tuhubiri injili na tukumbuke ya kwamba hakuna injili bila amani. Na wale ambao wako na mizozo tofauti tuweze kuwaunganisha na kuwarudisha pamoja ili jamii ifurahie maisha yao. Pia sisi kama washugaji tumefanya uamuzi ya kwamba mambo ya illicit brews ama pombe ambazo hasistahili na hata unywaji wa pombe wa kupidukia tutaweza kupigana nao, na sisi kama Kenya National Congress of Pentecostal Churches tumejitolea muhanga kuhakikisha kwamba zile pombe ambazo zinaendelea huko mashinani tumeweza kuziondoa, na hatutafanya hivyo kwa funjo ama kuingilia mtu yeyote. Tutafanya kwa maombi, tutafanya kwa kuhubiri injili na pia kuongea na wale ambao wanajihusisha katika upikanji wa hizo pombe ambazo hazistahili. Basi mimi naitwa Jacob Ouma, Commissioner wa Gatuzi la Meru, na kwa mwaliko wa Bishop tumeweza kuwa hapa na kujiunga na wao katika kikao chao cha Congress, kikao ambacho sisi tukiwa wafanyikazi wa serikali ya kitaifa na wasimamizi wa asasi zinazosimamia usalama na utangamano tumesema ya kwamba kanisa ni mshirika mkubwa wa serikali, haswa katika kuweza kuangazia na kukosoa mambo ambayo yanaweza kuwa yanajiri, ambayo kidogo yanakuwa ni dhulma kwa wananchi ambao wanapaswa kupata huduma safi na huduma haki kwa serikali. Kama alivyosema mchungaji, tunajua ya kwamba katika gatuzi hili tuna mambo mengi yanayohusu mihadarati na madawa ya kulevya. Ni muhimu na sisi pia katika ulingo wetu mbalimbali, wao wakiwa na madhabahu na sisi tunapokuwa katika ulingo wetu, sote tuweze kuzungumza lugha moja na kupigana na mihadarati na mengineyo. Isitoshe, sisi ni washirika katika pia kupokezana ujumbe ili tuweze kuimarisha usalama na utangamano miongoni mwa watu wetu. Tuna masuala mengi yanayohusu mashamba, labda vuta ni kuvute hapa na pale. Nafikiri kanisa ni kiungo muhimu katika pia kuweza kuwaweka wanaokizana pamoja ili kutafuta suluhu. Kuwe na ushirika mzuri kati ya kanisa na pia machifu wetu, manaibu wao, ma-SCC wetu na hata ma-DCC kule mashinani, ili tupunguze mzigo wa watu, hata kesi ndogo ama tatizo ndogo ambalo linaweza kutatuliwa katika vikao hivi kuletwa kotini. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua mbita MC Moitonga nkureterete kuma Northimenti Meru TV. Ikimwanya kikumanyakana Lions kanala kikumanyakana Lions Club Maua District kira gitongeretwe ni mtuizi kene takasheri ni bedrete bage kinyantere chia thiru rujini ndene Gembe Central kiri mundazira bare kitiko ewa ni thirikari ni kenda bageta na mbere na gwaka sibitari
amwe na nyomba ya antu bakuru aria bethirwo bakianda miti na kinya migwachi. Kuringana na gikundi giki baugete ati bageta na mbere na gwitaniria ngugi na akari amwe na aturi ba ntere ici na nguruki gwika wira ne bagutigira ne bagukuthura kinya kithima kia ruji kiria gikethirwo gigitetheria aturi ba ntere ici na ruji rogutumira kirimici yao amwe na ndene ya miunda yao. Murethi waba no tubanganirite ripoti yeje na njira entarero. Gikundi kimwe gitia kithirikari kira kithagirwo kina ikaro giakio ndene ya tauni ya Maua kira gikumenyekaga Lions Club Maua. Lions Club of Maua ruari turi kiutine murera saitira tu Lions Club of Maua ikwanda miti na no twaka nyumba yetu ya andu barakuru to abatu turianda nkwachi ira chita orange flesh sweet potatoes ira ina vitamin A na ingi twita micronutrients inyingi muno ira ikuongela immunity na ikotoma antu bethira bakiri ya turenda antu bari ya biakura bira bikoreta inya mwiri na kari na turi ni barikite kubera bobe na project bakwenda kuthithia utene ruru wa mpitha ile project inene ile kethwa ile na nyomba ya antu bakuru sibitari na ruje benje o amwe na kwithirwa bari na kinya skulu ndene ya mundene jura barikitie kuewa ni thirikari ya Meru County nikenda bakomba kuthithia maendeleo jao. Tuanda miti maskuru yetu both primary schools na secondary schools na town yetu na joto kaanda miti ituthera kinya ma town ntukwetu thatu tengete ya environment itweta town tukatheria town na tukaanda miti kinya miurone yetu. President wa Lions Club Maua na alikitie gukungwira na kugwirirwa aturi bara bethiritwe bacumiritie na njira enene na kugwatanira nabo na nyingi kuboria bethiro bakikaraia into bira bikethwa bikithithika ndene mundene juju aria kuberite ni biao na untu club giki kia Lions kithero gitetheragia antu na gukarania na antu bara bethiro bathiurukirite kana aturi. Project yetu ikethe na nyumba ira antu bakuru bakeya bakaria twaka sibitari twakuthura rui na tukethe nya twina cukuru ndene na tukethe atwina other infrastructure facilities recreation facilities ira ikomba kumenyera antu babarakura amwe na sibitari nonto kainge antu bakura kintu kiki ubare muno ni mirimo nonto batekomba kuimenyera ende batwe katukwenda kwira community yetu no tukethe nya twina demonstration farm community yetu ya neighborhood yegembe na the entire region ni antu amo baketha bakeya kinya kuthoma na kuona gwira tukurita kowende apiro ira twini oruari katukwenda ku form partnership na the community apart from kwetha twina partnership na county government na other well wishers itukwenda community noe ito support no to community yetu iri around ya yongwa ikafaindika sibitari eto aka tekuanika tukaingila tuwe ni members ba Lions yake batu otethukaira o ari nyanto bonde ba area na facilities inge ndo ito akuthura sibitari ito aka chuguru ito aka na kinya kureta antu muche yote kayo ketha yo ya members ba Lions yake kinyantu barabate Lions barabara akura muntu akaigwa na bati kureta muchiario tuhete kiria thande saburi ontureje kwa hiyo ngo cokeria ikundi kile leo nkatho sana no tobwa kwa ne baba turetrote de bwa sibitari we kururwa na nyo kuthura rui kenda tutethuka ne na mucio akuru bakuru na chingu bwa twakira au tukaburu tukireta ciari betu kenda baba kuthakira county yao. Kwa hivyo ngojokera county ya nkatho na nya kundiki kaya bathebesa na bekira maono manene nyambe utukwewa ya rukwasie na tuita kwa community yonde Murethi wa banke reportera Meru TV ku maja miriko ni igembe Maua
Ngara kuona ate cukuru ya Obundi na Otea ya Metongo kana eraize kene monota Metongo National Polytechnic muthenya jana arwa ne thiro ikithuranira ithurano bia arungamiri baritwa ithurano bira bikutongeretwe ninkiama ya ithurano na miankanio IEBC kulingana na Madam Ngugi uria no mwarungamiri baritwa ndene cukuru hizi na ugeta cukuru hizi ne thiretwa gitongere kire mantu jege gukire bia wa biaritwa na nguruki gukatha mantu mathomo jege Obundi na Otea akiugani jatethaia arito gutigira ndiba guciandika barebongwa Jeff wagituma ari na rugano ruru nakio kithurano giatongeria baritwa kiri cukuru ya Metongo ya Otea na Obundi nigitite na mbere aria aritwa bethirite bakithura aritwa bara bakwenda kubatongeria ni aria tukiaraniria na Doris Ngugi uria ni Dean of Student kiri cukuru iji augite cukuru ya Metongo nithirite kiejana kithomo kiri aritwa na kinya nkuruki gukuria yewa biao na kinya nkuruki kumenyera bara bena yewa biotongeria nikenda bagatongeria nthiguru iji ya Kenya itukuna cha talents itwijana betu ni atongeria bakiuma aja bayatongeria babega na igetumi tukuba chance riria bare aja bathurwe as the student representatives, the council members, kenda bakiuma ome tukamenya kwiba bakaanda kwa MCAs, kwiba bakenda kwithira bare MPs na through the nurturing of that talent bareaja baumara bakatongeria babega nikio tukwira aciari betu bagituretera aritwa bao na ana bao kuma nare antorene ana bare bari na utongeria the leadership skills in them beja gwetu tukanacha those talents na bakiuma bakauma bare atongeria babega nkuruki Doris Ngugi na kuga aritwa ponthe bakethira bakithuro muthenya jwa narua bakethira bakinyuithwa muma na kinya nkuruki bone kithomo mwanya kiegio tongeria na kinya kumenyera into bia mwingi nonto barikia gukuruka narua bara bagatangacwa bagucinda bakaswonin na immediately baikawa training na training iji kenda bomba kwa atongeria babega kiborera bakuringa siasa bariuka tukabuthithiria the small things tuge kuba thithiria idiomes indi bakiuma induction ibethera bena wider vision of mutongeria no na nikio narua twina this activity batukuthura aritwa bara bagatongeria aritwa bangithi we call them the council representatives ni aria tukiaraniria na aritwa bakuromba ite mwanya mwanya cukuru iji baugite bena witikio kithurano giki gikethira gikia uma na weru nundu kirungamiri rwangirwa ithurano na mianka IEBC expectations teniseme ziko juu. I expect to win because I've really worked hard for this and I don't believe nita lose but in case nime lose concede to defeat. IEBC naomba tu wakuwe na free and fair elections or promote free and fair elections kwa sababu with free and fair elections nitashinda. I hope the student will do the right choice and then the outcome we are going to accept. So I believe the IEBC wameconduct election iko fair na najua outcome itakuwa good to every student and we are going to work with them all. Na itoko hope no to involve the IEBC our elections will be fair and at the end of the day together to the right candidates na whoever wins batu tutithuraga no tukwenda gwita no ngugi uria aritwa bakathura no twita no ngugi na twi comfortable no that is their choice. Reportera Meru TV Mbita Jeff Wagituma kuongera kuone ati spika wa bunge nene Moses Wetangula muthenya jana na atongeria kathomba na mono baraba umetendene bunge nene na gweta ndene ya mushi jole ari mukaririgete wa nkiama ya ithurano na miankanio IEBC Wafula Chebukati uria oharikirie na gutotiga kagite neka kurionga ndene ya njaeje Moses Wetangula nethiritwe akiareria mantu za mega ja Chebukati na kuga ari mutongeria umwega na muritingugi umwega wa thirikari. Chebukati akarikanwa nethiritwe agitegera ithurano bithatu hamwe na kithurano kia mwaka wa 2017 kira kinyanyumene kionekanire gwita na mbere na gucokerwa. Thank you Daktari. Yes, that's karibu mama. Dedi anatoka Wajir. Rest in peace. Ni kwanza to revive that.
institution for the Luyas. To be the chair of CRA. Been introduced. It's been a journey. Good. Thank you so much. What was the name of that? I wasn't. And it will also dim the noise. I think one thing I've noticed is the calling of his office made him realize that the discharge of his duty was not physical. It was legal, it was intellectual, it was constitutional. And he left it there. That is the good man that we are seeing off very soon. Ambaye naongelewa Mheshimiwa Bukosa aliongelea sisi kutafuta upape kwa matanga. Hii kitu tuachane nayo. Tuwe watu ambaye tunaheshimika kama Tutegere nande mantu tegio tongeri bo county ya Nairobi ni ara governor wa county zi Johnson Sakaja na edretu ageshemania na pamwe ba tongeria ba kampuni ya stima KPLC nikaenda gutigira niba gochwa ntaira yankuchanyira chedire tajike kojero katika City Hall irani obisi ya county ya Nairobi amona kampuni ya Kenya Power. Sakaja na ugitana ndini bedhe tabagichwa ntaira eze na nande kampuni ya Kenya Power amona thirikari ya county ya Nairobi chikethirwa chikitanire ngoge oria kukubatara. Tumesema ya kwamba uhasama wote uishe. Tumekaa chini, tumesikizana, tumekubaliana, na ilikuwa jambo ambalo hata ilikunipendeza, mambo ya kumwaga takataka. Hiyo malori yalikuwa yazibe tu vile sheria inakubali, na ndio maana kwa muda mchache sana waliweza kukokota hiyo taka. Lakini leo baada ya mkutano tumeondoa hata hizo magari, zimeondolewa, kumefunguliwa, maji inarudishwa, pamoja na huduma zote ambazo county inazingatia, kwa sababu tumekubaliana ni njia gani hizo deni ambazo tunawadai zitalipwa. Zile zetu tulikuwa tushakubaliana njia ya kuwalipa polepole, kwa sababu deni za zamani sana, lakini lazima ulipe kidogo ile ya zamani na pia ya sasa, ili yote iwe sambamba. Na sote tuko na jukumu la kuheshimiana, tuko na jukumu la kuangaliana wote kama mandugu. Si sote ni serikali. Mambo kama haya kweli haifai kufikia wananchi, na kwa hiyo tunasikitika, lakini hapo ndio tumefika na tunatumai itaendelea vizuri pamoja. Tongerebo county Nairobi kananko chanira chedre tachike kojero katika Kenya Power kana KPLC amona thirikari ya county Nairobi nego tukinyira muthia jo anteto shieto shia Meru TV otuko bidhirange kwandagira kagita gake gaoni bambeta ka Dennis Mutuma Muthomi.